Ja sam Gojko, partner u regionalnoj kući Alphabet Group. Inače sam trener prodaje i na ovom programu ću da budem mentor na modulu koji se bude ticao unapređenja prodaje i prodajnih vještina naših učesnika. Rodila se ideja ProCredit Business Akademije koja treba upravo da ponudi preduzetnicima vrijeme da promisle o svojim daljim strateškim potezima, da im pomogne da steknu neke od ključnih vještina koje su potrebne da dignu svoj biznis na viši nivo i istovremeno da im omogući jednu sjajnu platformu za razmjenu znanja, ideja i umrežavanje, a to je upravo ideja ProCredit Business Akademije. Na jednom mjestu 20-ak, 30-ak, da ne kažem 100 ove godine učesnika koji će na jednom mjestu da uče, rade, razvijaju se i postaju jedna, neću samo da kažem mreža, već možda čak i ekosistem zajedno sa ProCredit bankom. Volim da kažem, nije bitno kako mi predajemo, već kako ljudi uče. Ljudski mozak uči na specifičan način i zbog toga su naša predavanja, odnosno naše radionice, upravo prilagođene takvom načinu. To znači da svaki modul se sastoji od bukvalno jednog ciklusa koji se zove Kolbov ciklus učenja, gdje ćemo kroz aktivnosti, objavu rezultata, refleksiju, neku generalizaciju i naravno ono što je najvažnije, primjenu. Kako da primjenimo to, u principu prolazite različite segmente i različite oblasti koje su na ProCredit Akademiji. Dakle, bit će interaktivno, bit će zabavno i istovremeno to je najbolji način da ponesete kući nešto, odnosno onaj aha moment, refleksija koja treba da vam kaže ovo bih mogao da primjenim u svom poslu sljedeći sedmica. Jedna je od tih nedostatak jasnog prodajnog procesa. Tim ćemo se baviti na akademiji. Jedan od izazova jeste prikupljanje podataka, a jedan veliki izazov jeste što u principu ne definišu jasno vrijednost koju isporučuju svojim klijentima. Znači nije jasno definisana value proposition, odnosno konkretna vrijednost i ono što volim da kažem, ne definišu svoju prodajnu priču. Šta je to, koji je to problem koji rješavaju i po čemu su drugačiji od tržišta, od svakoga drugog na tržištu. Ja obožavam preduzetništvo, mnogo cijenim preduzetnike i sam preduzetnik, tako da pričam iz svojih cipela. Ljudi, budite radoznali. Razlika koja čini razliku jeste da ljudi koji uče stalno rade na sebi su oni koji idu na sljedeći nivo i upravo zbog toga ProCredit Business Akademija vam nudi mogućnost ne samo da osvježite svoja znanja, ne samo da uradite neku refleksiju o tome gdje sam sada i gdje želim da budem, ne samo da se upoznate sa sličnim preduzetnicima iz Makedonije, već i da postanete dio jedne zajednice, ali da kažem ekosistema. Zbog toga nemojte čekati ni časa. Prijavite se, budite dio prve priče, jer znate kako kaže, samo jedna je prva.